Shalom, mejuah-juah man banta kerina seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. I Hidden Valley Hills Resort Purwakarta. Isakan kami salam sehat man bandu kerina nandai bapa turang ras senina seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa ka kita ibas jambur seitun ta wari sendah endah. Ope dengan kita megikan kata dibata si jadi pergegeh man banta mari ras kita toto. Puji-pujiin ras pengatakan bujur i penangkih kaiman bandu o Tuhan dibata Bapa si perkuah. Malam dingin meriah kalukur kami igejapkan kami kelengatendula pernah arleka empak kami. Bujur o Tuhan ibas pemasu-masundu kegeluhan kami. Termulialah kam segedang-gedang kegeluhan kami. Bapa anti sinari ate kami ngorati katandu. Kam dage si petangkas katandu enda kubas pusuh perhatian kami. Maka ngasup kami ngangkesa. Terlebih pe makai kenca. Jadi rema. Jadi sinerangi perdalan kegeluhan kami kirina setun. Bagai pe simraikan kepentaran man kami. Guna ngalakan krina perbeben sirender kami baswari sendah gelah kami banci jadi pemenang. Ngerana dagi kamu Bapa sab kami nggo sikap megiken katandu ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Kata dibata siman ora tenta ibas perjumpaan ta jambur setun ta wari sendenda ibuat ibas Markus 4 ayat 8 bagian danina. Tapi deban dabuh ku tanah si muhumur mejile perturahna janah arbuah pe li deba buahna 30 kali lipat deba 60 janah lit kape 100 kali lipat seh ijenda pengogenta. Bapa nandai tuang rasnina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus geluh i tengah-tengah donenda ai banci i andingkan ras sekala perjuma si nuankan benihna kubas jumana. Benih enda banci turah mejile adi tanah ayam humur. Tapi adi benih turah ibas tanah silam humur maka labo banci turah. Labo banci bur, lau banci erbuah. Arah ogenta, arah rema firman Tuhan sisih man banta. Endama perumpamaan karena si ngambur benih si iturikan Yesus man krina jalma sinterem si megiken khotbahna. Si mengiken pengajaran ibas ianari. Kita enda pusuh pratenta benih si artina adi isuankan ibas tanah ibas pusuh praten si mejilai ibas pusuh praten si ngit ngikutkan maka kata dibate bancir buah. Tapi adi penulak kita la si alaukan kata dibate maka kata dibate la bancir buah. Luar biasa nandai ijende katakan maka benih si turah ibas tanah si muhumure banci erlipat-lipat buahna entah lipat-lipat artina penghasilan si ibahanna. Lit banci 30 kali, lit ka 60 kali lipat, lit ka 100 kali lipat. Enda adi turah ibas tanah si muhumur. Gundari sada punung-kunun man banta krina setun. Ugang karena kata dibata sini begikin kita wari lepas wari. Apakah enggo si turah si ban ibas pusuh pratenta? Apakah pusuh pratente enggo si jadikan jadi sada ingan kata dibata si muhumur ia gelah banci turah arum mejile. Entah si tetap kita mekeng pusuh pratente entah pe ateta si ban bagi tanah si erbatu-batu. Ingat maka
kita enda ate di bata jadi selalu berkat Tuhan. Maka banci kita jadi selalu berkat Tuhan alum huli. Maka banci dege si ubah pusuh pratenta jadi tanah si muhumur ingan kata di bata turah ras kita banci jadi berkat manturang ras ninata si deban. Memang lam suka sinaras turang, tapi ada kita minda pergegaman di bata, maka di bata singubahkan pusuh pratenta si batu-batuan jadi pusuh praten si tuhu-tuhu, jadi kemalaman ate, jadi ingan kata di bata turah alu mejile embur rurat meteguh later unduh. Enda metugas takrina setun di tengah-tengah keguluhentah. Setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Kata di bata enda jadi pergegaman banta, jadi rema di tengah-tengah kegulunta gelah kita banci jadi berkat man anak jabunta. Haleluya, mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata, kata andogo bagi kami dage si pupan kenca kepus perten kami krina setun gelah jadi pergegaman kami, makarah kegulun kami, banci kami jadi berkat manturang rasnina kami sedeban sampati kami segedang-gedang kegulun kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus sehijenda kata di batas jadi pergegaman banta jumpa kaki tebes kesempatan si Tuhan Yesus si berkati kita. Haleluya. Amin.